mu majyepfo, mu majyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba, mu mujyi wa Kigali twabasuhuje. Ushobora kuba uri diaspora, turagukunda. Kanda subscribe dukomeze tugendane amakuru yacu ajya kugeraho ku gihe. Reka dusubire ku kibuga cy'imirwano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Impande zombi hagati ya M23 na FARDC bakomeje gutana mu mitwe. Mu minsi yashize twatangiye twumva ko intambara hari uko yagenda, igihe Felix Antoine Tshisekedi twari tuzi ko amahoro agiye kugaruka. Ni nako babeshyaga ko yaje mu Rwanda, babeshya nta wari wageze mu Rwanda. Cyril Ramaphosa wari waje mu Rwanda nawe ubu ari muri Uganda. Ibyo byose bikubiye mu ngingo z'ingenzi z'amakuru tugiye kureba mu buryo burambuye. Gusa ku kibuga cy'imirwano ibintu bikomeje kuba gaterera nzamba kanyina wa nzamba. Niko abantu bakomeje kuva mu byabo ari benshi. Ni nako FARDC n'abambari bayo bongeye gukubitwa inshuro bakirukanka, bongeye gusiga ibifaru bya burende binini by'intambara. Amasasu, abasore benshi bafashwe mpiri, abandi bishwe. M23 yongeye gukaza, yongeye gukubita umwanzi itababarira. Niko M23 yongeye kubona intwaro zidasanzwe muri iyi mirwano cyangwa muri intambara. Ibintu bikomeye gukara. Ni nako abantu cyangwa FARDC igomba kugira imenge, kuko icyo yari ishingikirije gishobora gusubira inyuma, cyangwa ibintu yagenderagaho, umurongo yagenderagaho ushobora gucika, akagozi yariziritse gashobora gupfunduka. Biri guturuka he? Biri guterwa n'iki? Ibyo byose tugiye kubireba. Cyril Ramaphosa ari muri Uganda. Ibyo byose bishobora kuba intandaro yo gusenyuka cyangwa yuko M23 yatsindiye intambara. Ibyo byose tugiye kubireba. Wowe uri kutwumva, kanda subscribe dukomeze tugendane, like, comment, dukomeze tugendane. Turaje tugusubize ku kibuga cy'imirwano, tukubwira akantu kandi ninjye ubikubwira, ninjye nawe tega amatwi. Kuvanaho umurongo no guhomba. Cyril Ramaphosa ari muri Uganda. Ese yarwanywa n'iki? Ibyo byose reka tubirebe. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibintu bikomeze kuzamba. Ibyo byose turabireba. Ni kubwiyi tariki turiho mbikubwira, ibintu biri gukara aho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abantu bongeye gutana mu mitwe, abantu barahunga, abandi barapfa. Abatanye mu mitwe nabahe? Ni M23 na FARDC n'abambari bayo nka Wazalendo, FDLR baba bafatanya na FARDC nyine muri rusange mu kurwanya cyangwa guhashya M23 nk'umwanzi, nk'umutwe w'iterabwoba wabahashije, wabazonze. Ibintu bikaba byararanze gukemuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane hariya mu gace k'iburasirazuba. Ibintu byakomeje kugorana, byararuhije, aho FARDC yakomeje gushaka abacanshuro, izana ibifaru bidasanzwe, ishora amamiliyoni y'amadolari, ariko ibyo byose bakoze baba bakorera M23 kuko ibyo biburende bidasanzwe, amasasu cyangwa abasirikare badasanzwe bazwi nka special forces n'indi mitwe itandukanye y'abasirikare mu bya gisirikare, bose bafashwe mpiri, abandi baricwa n'umutwe wa M23. M23 yakomeje kubahasha. FARDC ni nako yakomeje gufata amabuye y'agaciro, yegurira ibihugu bimwe na bimwe ngo babafashe guhangana cyangwa kurandura M23 muri kariya gace k'iburasirazuba bwa Kongo. Byarananiranye, byaranze. Abenshi bakomeje kubareba mu mutwe, bagiye ayo mabuye y'agaciro bigendera. Abenshi babizeza ibitangaza, ariko ntibyakunze. Mu burasirazuba bwa Kongo ibintu bikomeje gukara. Ni nako abaturage bakomeje kwicwa. Mu minsi itarenga ingahe abaturage 10 barishwe, abandi benshi bavuye mu byabo. Ubu tuvugana dore turimo turabona amashusho y'umugabo, baramutambikana, baramwishe. Uwo nguwo tuba twivagana live tubibabwira. Abantu bakomeje gupfa umunsi ku munsi. Abantu barimo baragenda babamira amanga. Bamigwa amanga n'ibihe bintu bibamira. Ni intambara ishamiranyije M23 na FARDC. Abantu bakomeje kubura ibyabo. Ni nako M23 ikomeje kuguma ku gasongero.
M23 yongeye gukubita ihasha, yongeye gufata ibiburende, yongera gufata umwanzi imushira mu gafuka ubundi irakubita. Ni nako abantu benshi cyangwa imiryango mpuzamahanga ikomeje kubona M23 ikifata ku munwa. Ni nako Kisekedi mu minsi yashize nawe yatangaje ko nta biganiro afitanye n'umutwe wa M23. M23 barakambitse mu miji itandukanye. Goma barimo, Sake barakambitse na teritwari zitandukanye nka Rushuru na Nyiragongo n'utundi teritwari dutandukanye. Aho hose M23 yafite nk'iwabo. M23 cyane ko n'ubusanzwe ivuga ko ari iwabo, ubundi batazi impamvu bakugwa iwabo. Ibintu bikomeje gukara mu burasirazuba bwa Kongo, aho imiryango mpuzamahanga yahagurutse ku ntambara yabaye uyu munsi. Ini ntambara yabaye kimenya bose, aho abantu cyangwa societe civile n'indi miryango mpuzamahanga bahagurutse, ariko M23 ikomeje kubibamba. Cyril Ramaphosa yavuye mu Rwanda mu minsi yashize, hari ibyo yari atazi ku ntambara iri kubera mu burasirazuba bwa Kongo. Hari ibihuha yahabwaga cyangwa se yumvaga n'ubundi buryo bwose yabisomagamo, wenda byaramutangaje, aho Cyril Ramaphosa yavuze ko atunguwe cyangwa hari andi makuru abonye mashya. Yagize ati hari ibyo nize, hari ibyo mbonye, hari n'inkuru nkuye hano mu Rwanda. Ese bimeze bite mu burasirazuba bwa Kongo? Nyuma Cyril Ramaphosa aho yagiye kubonana na mugenzi we Museveni nawe afite umutwe w'iterabwoba umurwanya kandi ukorera hariya ku butaka bwa Kongo, ADF. Ni umutwe wayogoje bikomeye igihugu cya Repubulika ya Uganda. Kubw'ibyo amakuru y'uburasirazuba bwa Kongo cyangwa amakuru yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibintu byifashe nabi kandi ntago byoroshye. Amakuru aracyaza imbere mu hakenerwa cyangwa mu bikenerwa, tuzakomeza tubibahe cyane, tubibahere ku gihe. Ubu ibintu ntabwo bimeze neza muri buriya burasirazuba bwa Kongo, abantu bakomeje gutana mu mitwe. Tugiye kubagezaho uruzinduko rwa Cyril Ramaphosa, kandi ariko dukomeza tubabwira n'inkuru cyangwa tubabwira n'inkuru y'urugamba cyangwa ku rugamba byifashe kuri uyu munsi, kuri izi tariki ya 18 z'ukwa 2024. Amakuru cyangwa dukesha umunyamakuru cyangwa imboni yacu yamenye ni uko Ramaphosa yifuzaga ko Museveni yamufasha mu kuvugisha abo mu mutwe wa M23 kugira ngo barekure matekwa zo mu ngabo z'igihugu cya Afurika y'Epfo bafashwe, zirimo n'umusirikare ufite ipeti ya Liyetona Koloneli. Ariko ibi Museveni yabimwangiye ahubwo amugira inama yo kuba yakura ingabo muri iyi ntambara. Museveni yamukuriye agahu, yamubwije ukuri, amubwira ko bidashoboka, ahubwo ati kura ingabo zawe. Tubibutse ko ingabo za Afurika y'Epfo ziri muri Kongo mu rwego rw'ubutumwa bwa SADC buzwi nka Sami DRC. Ni ubutumwa burimo n'ibihugu nka Tanzania na Malawi. Muri video turimo turabibona, ikurikira turimo turabibona, turabaha amakuru yose uko yakabaye. Kugeza ubu Ramaphosa yakomeje uruzinduko rwe muri Sudani y'Epfo, aho byitezwe ko aza kuganira na Perezida Salva Kiir. Kuri uyu akaba ari nawe uyoboye umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba, umwe mu yo Kongo ibarizwamo. Gusa ibintu bikomeje kugaramba mu burasirazuba bwa Kongo, aho byari byitezwe ko uruzinduko rwa Cyril Ramaphosa hari icyo rwahindura mu ntambara ikomeje gushamiranya umutwe wa M23 n'igisirikare cya Kongo n'abambari bacyo. Andi makuru aturuka mu mirongo y'urugamba aravuga ko imirwano ikomeye kuri ubu iri kubera ahitwa Nyagakanja na Nteko.
mu gace ka Nyakakanja na Nteko ibintu bikomeje kuba agatereranzamba, aho ingabo cyangwa abarwanyi ba M23 bongeye gukubita umwanzi batababarira. Ni nako abarwanyi ba FARDC bakuyemo akabo karenge, abatabishoboye bakomeza guhatana ariko byarangiye bibaye iby'ubusa, intwaro barazita. Iyi Nyakanja na Nteko ibarizwa muri teritwari ya Masisi muri grupuma ya Matamba. Amakuru akavuga ko ari imirwano iri kumvikanamo urusaku rw'amasasu rwinshi rutigeze ruheruka cyangwa rudaheruka kumvwa muri iyi minsi. N'imbunda nini n'intoya, ibyo byose biri gukoreshwa muri iyi ntambara. Nk'ibisanzwe bitamenyerewe, ntabwo bahari hamenyerewe cyangwa muri iyi minsi ntabwo kariya gace kari kamenyerewemo intambara nk'uko tubimenyereye mu bindi bice. Amakuru dukesha imboni yacu akomeza atubwira ko ku mirongo y'urugamba ibintu bitifashe neza, aho intambara irimo ubushamirane cyangwa ubukaka butavugwa cyangwa budasanzwe ku mpande zombi zitandukanye, ari M23 na FDLR cyangwa se FARDC bari gufatanya na za Wazalendo. Nk'ibisanzwe bikanemezwa ko ari abo mu ihuriro ry'ingabo za DRC baba bari gushimangira ko bashaka guhasha umutwe wa M23. Kuri ibyo bice bagamije kureba ko bakwigizayo umutwe wa M23 nyine muri rusange. Dukomeje kureba ibiri kubera mu burasirazuba bwa Kongo, aho ibintu bitameze neza. Mr Walker Tag yakoranye inama nabo muri Sami DRC. Mr Walker Tag ni komiseri mukuru ushinzwe uburenganzira bwa muntu mu butumwa bwa MONUSCO. Uyu akaba yakoranye inama nabo mu mutwe wa Sami DRC, aho inama yabo ngo yari igamije kureba uko bakomeza gukorana hamwe mu rwego rwo kugarura amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. MONUSCO isanzwe yatangarije operasiyo yiswe Springbok igamije kurinda umujyi wa Goma na Sake. Icyakora ku ruhande rwa Sami DRC cyo hari amakuru avuga ko isigaye yaracitse intege mu bikorwa byose. Gusa amakimbirane arakomeje, intambara yo irakomeje. Goma abantu 12 batawe muri yombi bazira kwigaragambya. Ibyo byo bimeze bite mu burasirazuba bwa Kongo, k'ibintu bikomeje kuba agatereranzamba? Ibyo byose turabibahereza. Bari mu myigaragambyo yo kwamagana umutekano muke ukomeje kugaragara mu mujyi wa Goma. Igipolisi gikorera muri uyu mujyi cyo cyabafashe. Joe Wala ni impirimbanyi yo muri societe civile ya Rusha. Uyu yatangaje ko turasaba ko bahita barekura nta yandi mananiza abaye bariya bantu bafashwe mpiri, kandi turakomeza kwigaragambya dusaba ko meya wa Goma yakwegura ku mirimo ye kubera ko adashoboye. Aba bigaragambirije mu gihe muri Goma ibintu bikomeje kumera nabi, aho ubwicanyi bwa hato na hato ku basivile bwiyongera umunsi ku wundi. Amakuru akomeza avuga ko ubwo bugizi bwa nabi bukorwa nabo mu mitwe yibumbiye hamwe igakora ikiswe Wazalendo, ari nayo iherutse guhagarikwa kugenda mu mujyi wa Goma, ariko bikaba iby'ubusa, igakomeza kwica abaturage umunsi ku munsi. Ibyo rero bigamije kurwanya M23. Leta igiha umugisha none kuri ubu, nyuma yo kunanirwa urugamba, abakize cyangwa
abakigize bose birunze mu mujyi wa Goma, aho kubona icyo barya bisaba kucyambura abasivile badafite intwaro. Ni kubw'ibyo M23 yakomeje kubahashya kugeza na n'ubu intambara irakomeje, ariko FARDC n'abambari bayo bakomeje gutsindwa no gukubitwa, guhashwa bikomeye mu ntambara ibahuje na M23. M23 bakomeje bagira icyo bavuga kuri intambara yabahuje na FARDC uyu munsi. Yagize ati na n'ubu ntibarumva icyo turwanira, na n'ubu ntibarumva icyo dushaka, gusa biba iby'ubusa kuko umunsi ku munsi inkuru tugarukaho tuba tubabwira uburyo ki umuterankunga ari FARDC, ubwo FARDC ikomeza gutera inkunga M23 nayo ikabitangaza, bongeye guta ibiburende, ibisasu n'ibibunda bya kirimbuzi, aho M23 yabacanyeho urufaya rw'amasasu ibakubita ibibombe bitandukanye, ni nako kuhunga bamanika amaboko. Abafatwa mpiri bafashwe, ariko hari n'ababiguyemo ku mpande zombi, ariko M23 nyine iracyari ku gasongero. Nta bantu bayo bapfa gufatwa mpiri uko biboneye, nta bantu bayo bapfa gupfa uko bisanzwe, dore ko ntibasanzwe. Abahungu ba Makinga bakomeje kuhatana. Gusa turabakunda, nimba mudukunda namwe mwakanda subscribe kugira ngo amakuru yacu ajya abagira ku